الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga kakasih sing kami hatiranan, nirnesop kita niyo waktu na to ini. Serta irina yung guru mulia amoy tagsukur sin waktu insyaallah ta'ala dimil kato patumtum. Hari na ako magpalugay, tukbal ko na siya katutan. Yung kataan, wayron na rukayong daitan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman, fal yatafaddal siratuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تسير الأمور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah Ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiyaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu hari hindi nasadya inabutan sin suara ini. Adapun in ayat ganap pangadyan iatud namo maun pahadarat sing kamu ayat kahinapusan Hasuratus Syura. Di ayat ini piawaitaan sin Allah Subhanahu wa ta'ala inna bikahinapusan iwan sin umat niya sin karayawan dunya iwan karayawan adlaw akhirat. Ing karayawan dunya buway tay Quran ing kabayaan sin Tuhan. Tay Quran na si manusia ing kabayaan nila
ayaw sadya nila taikuran in kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala sabab amwad tini karayaw kanila amimpini kanila simahasut simaha tinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, taingukan tanim parman simahasut simaha tinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa kajalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, in kanabihan na kaunaywan karasulan, nakauna ring hajunjungan nato alayhi salatu wassalam, kaya panaukan sila wahi. Damik kayan. Nabi kahinapusan, Iban Rasul kahinapusan, kaya tulunan. Sinallahu ta'ala, wahi, amuna, inhalawum sing Quran, katluan kaju. Parman si mahasud si mahatinggi, awhayna ilayka ruhan min amrina. Piyatulun na mu'maun kaymu ya kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quranul Azim. In Quran maha mulia. Ruhan min amrina. In Quran yan amin piyatulun na mu'maun kaymu kahinapusan kitab. Nyanan sin mahasud si maha tinggi ar-ruh. Kabuhi. Nyawalihan samahu ruhan. Nyanan sin Allah subhanahu wa ta'ala ruh. May ta'yadtu yuhil bihil badani wal qalb. Kabuhi singgin hawabaran, iwan kabuhi sinyawalihan. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, apabila ialop sintao, dihungdungan sintao, yanal sintao, yammalan sintao, in parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, buhi-buhian in jasad niya sing kabuhi kabayaan sin Tuhan. Yung pangasububiya din in kabuhi kabayaan sin Tuhan sin jasad tani. Maka haatulan kabayaan sin Tuhan. Mga anak ka po, in tiap-tiap masa umpit na niya, aun tatandasan niya, in fitna, in musiba, in bala di matong hamasa ini, haumatini, upamakun typhoon, super typhoon, super bala, sa lagu-lagu bala, sa kusog-kusog musiba, sa kusog-kusog sa tandasan. Hindi da magmula. Katatandasan ini, amura imbar iman usug, iban bar iman babayi. Maita, biyasin sa kaula-ula, examination kanila, biyaway ta kanila, in hikapas kanila. Yuhi bihil badan, hipagparayaw sing kabuhi sin jasad. Atuan, yung kabuhi sin jasad, sintaw biyaw, mag-exercise, magpasan basi, magbuhat basi, magutong, magkalinisan. Bangyad turimayaw yung bihad to, magkarunahan siya pagkaon, magkarunahan siya pag-inom. Kaun kau sini karayaw sin jasad, kaun kau iban inom kau sin karayaw sin jasad.
alupay kabayaan sintuhan mo pagkaon, alupay kabayaan sintuhan mo paginom, biya sing kaalup mo magbuhat kaubasi, magutong kaubasi, ang pakumusugim baran mo. Firman sinallahu ta'ala, awhayna ilayka ruhan min amrina. Kaya tulun na mo maun kay mo. Ruhan, amo na yung amo na yung Quran. Amo na yung katluan kajud. Siyang yanan siya rihayatin ruh. Kabuhi. Niyawalihan. Dahil nga sa babianin tauri, niyapi unim pagkaun kabayaan sintuhan, di niyapi unim paginom kabayaan sintuhan. Impangatod niya buhi imbaran niya, sagawa patay. May tak patay simbuhi, wala siya miyagad pagkauna pag-inom kabayaan sinallahu ta'ala. Hikarwa, yuhil qalb. Ipagbuhi sinatay. Apabilay natayan miya kada kabayaan sintuhan, buhi-buhian. Apabilay natayan, di magada kabayaan sintuhan, buhi injasad sintao sa patay. Inatay niya, di tumaalok pakabayaan sintuhan. Di tumaalok pa pag-iman sa bunal, di tumaalok pa hinang marayaw, di tumaalok pa pangadatan marayaw, di tumaalok pa kabayaan sin Allahu Ta'ala, intaallukan sinatay niya, napsu niya, syahwat niya, pikilan niya, iwan akal niya. Mga anak ka po, manganal kita niyo marayaw, super fitna. Buko nini nga to na to sadya, tayo kanin beta sim pag-asa, super typhoon. Nalanggana na lang ng kabayan, sin kiugdan. Na in super fit na, sa lagu-lagu dumatong ha umatin ni nalanggana inatay sin tao. Nalanggana injasad sin tao. Hindi da malanggana. Amura, injasad sin bariman, iwan nyawalihan, iwan atay sin bariman. Uno pa, wa yuhi bihi masalihid dunya wad din. Kabuhi marayaw diha dunya. Sabab, agarun ni karayaw, di niya agarun ni kangi. Dumayaw yung pagdunya niya, iwan dumayaw yung pag-agaman. May tayad to. Lima fihi al-khairul kasir. Sabab yan haparman sintuhan. In sa taod-taod karayawan. Kitabun anjalnahu mubarakun. Yung kitab Quran niya, piatulun na mo maun kanyo, nagdara simbarakat. Nagbaita kanyo sim mabarakat. Nagbaita kanyo sin sa taod-taod karayawan. Dahil nga sa babianin pa maugbog simbariman harap madto. Wa kajalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Dahil kamu parman sinallahu ta'ala. Dahil nga kabayaan na mo. Uno pa ita, ma kunta tadri mal kitab. Haway panapatulon maun kay mo, iwan sinumat mo, di mo kaingatan bang unuing Quran. Hikarwa walal iman, di mo kaingatan yung pag-iman. Napatulon man maun kay mo, kaya panjari na mo. Kabuhi sin baran. Kabuhi sin atay.
karayawan sin pagdunya, iban karayawan sin pag-akhirat. Mga anak ka po, ang pakitan niyo makatangkis di nga super bala, sa lagu-lagu bala, sa lagu-lagu musiba, sa lagu-lagu fitna. Harap taniyo pabiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Analay sunnatu dumadlaw. Ayaw kita niyo mag-analay sinhinang sintao, mag-akal sidya pa kanya. Sa harap mo madto, dung-dungi marayaw. Watafakkaru ya ulil albab. Watajakkaru, pangannal kamu marayaw. Panumtum kamu marayaw. Mga kamu beriman. Sin unuin dia akan kaniu sin Tuhan. May tak kamu riak sin Tuhan. May tak kamu liang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, uno yan imbiyayta sin Allah ta'ala. Ja'alnahu nuran wa dhiya'a. Ya panjari namu. Ing Quran yan. Sahaya iwan sitna. May ta'yaddu. Nahdi bihi man nasya. Panduan namu in mabaya. Iwan kabayaan namu. Sebab matau di mabaya. Patujuhun namu, panduan namu in atay niya. Panduan namu in suara niya. Panduan namu in pituang gaw takbaran niya. Pakain. Pakabuhi marayaw. Pakabuhi marayaw sin jasad. Pakabuhi marayaw sin atay. Pakabuhi marayaw sin pagdunya niya, dahon niya, padlaw kana. Uno'y maksud niya yan mga tuhan. Nuhihim bihi min mautil jahli. Ulung sin Allah ta'ala. Huasing kabuhi yanugara katutan niyo. Buhiun kita niyo sing kabuhi. Mig kita niyo ring ha. Kajahilan. Dahil nga kaawam. Ing kaawam kamatay. Di siya kaula-ula kamatay. Inhinang kalaungan damikyan di siya sa kaula-ula kamatay. Mga anak ka po. Dungdungan na to, marayaw yung kahalan na to. Mautul jahal. Buhin tao sa patay siya. Niyatay siya sing kaawam. Mautul dalal. Piyatay siya sing kalaungan. Sinyaun biyayta sin Allah ta'ala. Haparman niya. Awhayna ilayka ruhan min amrina. Parayawan yung kabuhi niyo. Jadi ini karayaw, pinian kamu sintuan, ay na kamu magpising kabayaan niyo. Nagpimanin tao sing kabayaan niya na mga tuan. Wala niya kaya na naman, kiugdan na siya sing super bala. Super pitna. Bukon super typhoon. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin ja'alnahu nuran. Pamansin Allah ta'ala. In Quran ini piatulun namu nagdara siya sahaya. Magkakunahan ni natay na to sahaya. Magkakunahan ni ginawabaran na to sahaya. Magkakunahan ni pituang gautabaran na to sahaya. Unong sahaya yan. Ila siratillah. Magad sadya kita niyo
hasara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ampain sara sintuhan bukun mahunit. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Way nagpapanjarin Allah Ta'ala katuha pag-agama ini kahunitan kita niyo. Kappapallahu angkum bangaun hunit pialuhay katu tanyo sintuha. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul uf. Di kabayaan sin Allah Ta'ala kahunitan kita niyo. In kabayaan sin Allah Ta'ala kaluhay. Na maintay ni kahunitan ng tao, wala sila miyakad. Wala sila miyakad sin sistema kabayaan sin Tuhan. Wala sila miyakad sin prinsipul kabayaan sin Tuhan. Naginang sila prinsipul kabayaan nila. Naginang sila sistema kabayaan nila. Kiugdan sila kataan sin super bala. Waliyadu billah. Na. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi. Firman sin Allah Ta'ala. Yaratong maung kanila. Insyahaya, ampa sila kahidayatan pamarayaw. Mga anak po. Na, unin beta dunhan sinallahu subhanahu wa ta'ala kato tanin, lima fihi minal khairil kasir. Patauran nyo yung karayawan nyo, bukun tiyo-tiyo. Karayawan kabayaan sintuhan bukun kabayaan na to. Bukun karayawan kabayaan na to. Hinanakapuad ang bang di makada sistema kabayaan sintuhan aw nakan yang bulawan di pamanjari subay pamahinang dua. Nahinang narua subay pamahinang tu. Sambil hamahuli, diagpakan na siya sing kamatay, way na nakapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadu billah. Na, tangkisan na to, mautul jahal. Ing kamatay, patayon kau sing kaawam, patayon kau sing kalaungan. Madto kita niyo, nuran wadiya. Pasaya. Dahil nga sababian, mga anak ka po. In sumunod ayat, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Firman sin Allah Ta'ala, in ikaw ya Nabi Muhammad, Nabi kay napusan, Rasul kay napusan, naraat na mo kaw, maghindo hamano siya. Maghatud sin pamandu, magpatud sin harap patan paran mabuntun. Ila tarikillah wa ila dinillah wa dinullahi dinur rahmah. Magbayta hatao harap paaraman sintuhan. Inaharama sin Allah Ta'ala pagkasila siya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Siya ay magbabaya-baya. Ilangit, iwan lupa, iwan sinaloon niya. May ta siya nagpapandan. Aula-aulain kita niyo. Ala ilallahi tasirul umur. Papahati ka to taniyo. Ang kataan pakarajaan dunya iwan adlaw akhirat. Harap na yan pagkabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, pabila ri akaron si Manu siya ay nakarain kara sintuhan. Amin pihatod ni Hanabi kay napusan. Di sila makaig halawom kahunitan. Rahatul jism. Rahatul jasad. Di sumanya nginat imbaran niya. Mainkan kaya sarapan na simpagkaon, kaya sarapan na simpag-inom, kaya sarapan na simpagyo.
Wayron pagtagon raha. Way halihan. Di humali, di makahali, halawm laul imbaran niya. Unin nakalaul, pagkaun mataod, pag-inom mataod, pagkaun masarap, pag-inom masarap, wala nakapagibadat masarap, wala nakapagtaat masarap. Uno pa. Rahatul lisan, way halisin dila, lialaul. Liaulin dila niya kabayaan sintuan, mga kabayaan niya. Mga kabayaan sintuan di laulun. Tayan tuan. Namaita, nagkabtang siya sing kabayaan niya, naglapal siya sing kabayaan niya, di niya hikalapaling kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imbihan dagbos, malaul. Ayan mga tuan. Rumagawa. Inyawalihan. Damikian. Rahatul ruh. Humayang sadya, sumanyang sadya nyawalihan niya di adamil maksiyah. Apabila way pagmaksiat. Way pagmaksiat simbaran, way pagmaksiat sinatay, way pagmaksiat sindila, masanyang inyawalihan niya, way samu-samu. Na yung pagmaksiat diyan, sinjasad niya, sindila niya, sinatay niya, halawm kalaulan inyawalihan. Tayan mga tuhan. Dahil nga sababian. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagwasihat kato taniyo. Unin wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo. Salasatun. Auntu. Bang nato ini kaamalan. Yari pa'y mano siya dunya. Nyanan na siya sintuhan tausul ka. Aw na masasin nabi. Biya ita sintuhan tausul ka. Biya ita na sin nabi kanila tausul ka. Wala kiwuan gaman gyanapan piyataod yung pagibadat niya patuhan. Ampay masana to ini kiugdan sin super bala. Sin super musibah. Wala pa siya giukulan, naggulal na tauno. Ang atuan unimbeta sinabihan. Tadkhulul jannata bisalam. Bang niya kaamalan into ini. Pasurun siya sintagdapusin surga. Pagsud sa rayaw-rayaw. May taon pagsud bukon Maria, nilabay na sila pinal ka jahannam. Ampay nini manulin-tulin sila pasulga. Dahil di adunya tausulga na sila, pag-ig nila, manulin-tulin sila po. Di na sila palabayon, di nga pinal ka jahannam. Ayan mga tuan, uno yan. Number 1, Absus salam. Paluagan niyo yung pagkasilasa. Biyaon tuan. Tampila laumbay. Way na malasakan niya, laumbay niya. Kuting niya rakumanin malasa. Kuting purinil. Pagkita ka niya, bakun siya. Pagkita niya bakun niya, harap na pakuting, bukun harap pa anak apo. Absus salam. Pagsud mo, bukun mo harap pakuting, sa sumalam ka. Sali dataka tao iwanway, pagsud mo salam.
Salamin diyara mo, minig ka rin nga ba, muwi ka rin nga ba, magbalik pa ba, nagdarara ka sin salam. Turan niyo mga tuhan. Bukod sa ni maksud lapal sadya, Assalamualaikum warahmatullah. Ito mga tuhan, salam. Apsus salama bainakum, pagkasila sa kamu, antara niyo, paglapal kamu, sinlapal, kabayaan sin Allah Ta'ala. Lapal pag sa umbibi, lapal pag asipi-asipi, yaon tuan, nahinang private, ayad tulong na salamun na to, hang kakopya kita niyo, hang kajuwa kita niyo, hang kaparhimpunan kita niyo, sinimbiyay ta, ipsa, ipapaluag. Bangaon daon, bangaon yaon tao halawm simbilik yaon, hang po, tumud ka, halawm sinang po, turay Muslim, tumalamda ka. Mainkan matao din bukon Muslim. Tura sila Muslim. Pagsud mo, Assalamualaikum. Tano yan mga tuwan. Maluhay hinang sa kiunitan ng tao. May tayad to. Al-Baghdad. Sabab nagkalula, nagambulda ng pangatayan. Imbar iman di tumupot sa pangatayan nila im pagambulda. Im pagigilib ang pagjangkiri tumupot kanila lumabay sadya. Aung pakaiwanan di palabayon. Kampangon nila sinsalang. Bukon igil iwan duka. Ayan mga to. Ya. Hikarwa, it'amu ta'am. Magpasaw kaw sinridjiki kay mo sintuhan. Pagkaon. Uno-uno na. Nasakali na masanato ni lima takadisi walong ni makarihil ka. Ginaw na masasin nabi, di magiga masjid. Law na hindi siyo, may tali magig nga masjid. Nalaw na nag-ibadat kami, nabiya din yung pagkaon niyo. Nalaw daw malasa ka mo. Aun da ba kayo na mo, aun da kampung na mo, in kami ni Jukup na bang man makaon, mag-ibadat na sa jininang. Wala piyagamahan sin nabi sa kianuno. Sambil hinuan sininang ikarayaw. Sambil tiyagihan na marayaw. Ayan mga tuan. Pagpajamu kaw. Pangdihil kaw. May tayad to. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Wallahu fi awnil abdi, ma kana al-abdu fi awni akhi. Pagtulong tabang kam. Inallahu ta'ala tabangun kau sa lugay kau nananabang. Pagpasaw kau, pasawhon kau sinallahu ta'ala sa lugay kau nagpasasaw. Ayan mga anak po. It'amut ta'am. Hinda siyo yan. Miskin, fukara, wal masakin, wal muhtaji. Amo yan to mga tuwa. Yung mga sila nakauna, kaya amalan nila ini. Bang nila kaya amalan, sintiw-tiw pa yung pagkaon, biya din na masanato ini. Makaulong, yung miskin, yung fukara. Imatakada pagbukitan basura, nagdara tungkang, nagdara di hirihil
Suway balos, dito na tumakadlaw. Mag-agaw, iwan manok, mag-agaw, iwan kuting, mag-agaw, iwan iro. Naghinang na ba yung pagbubugitan si basura? Sinikasanyang nila pagdunya nila, hikasanyang nila pag-akhirat nila. Ini kato. Sallu bil-laili wan nasu niyam. Sambahayang kau sindum, amin tao haluk-halukan. Puno'y maksud ini, qiyamul lail. Salatut tahajud. Sambahayang tahajud. Bukun siya wajib, sunnat saja. Sarayaw-rayawhinan. Isim mga yu, dun hayan, hirihin Tuhan. Isim mga hindua atay maun sintuhan. Nabiya din ni katema sinway na ngayo. Biya din ni karihi sinway ron na ngayo. Biya din ni katema sinway ng hindua. Dahil nga sabab yan, imbar iman usugi, wambar iman babae. Magbati sila. Sa uton nila imbita ito. Mga anak ka po, apakita ni kugdanan, si mga nasabot, lumamud kita niyo, ang mga sahaba. Ingkagi na to lumamud murul, kaisa. Bangaon dapat tuparan na to. Kaisa murul, ikarwa tuparad na to ininang nila, ikatubang ang dapat liuhan na to pa. Uy kaliuhan? Oo. Sabab wala sila kiugdan sin super bala. Bang na to yad to katangkisan in super bala yad to, marawag na to sila. Nakatangkis sila, nakatangkis kita nin sila, wala na yabutan. Nalong mumari mga masa natin ni, unuray sab, na nagsali na kita ni. Mga anak ka po, uno'y maksud yan? In Quran, mahamulya, syarapun azimun laka, wali ahlika, wali watanika, wali mamatika. Bang mo biyawg bukan in Quran, sarayaw-rayaw kau tao patuha. Ay na kau magmarayaw tao patao. Bang kau nagmarayaw tao patao, nagisimpiyag marayawon mo, marayaw pa ako rin kay mo. Kaya nga sabab yan, magsusunging kalingugan na to ini, sabab nagmarayaw in tao patao, tiyo-tiyo din nagmarayaw tao patuhan. Amuren bar iman usugi, bar iman babay. Hikarwa. Inna hajal Quran. Bang mo iya kading Quran ini. Saru khairun nasi linnas. Ikaw na in marayaw tao patao. Wasindayaw mo patuhan. Ikaw na in sarayaw-rayaw tao patao. In addition na din, ang paahum linas. Tao marayaw patao, sabab nakari siya karayawan tudyo patao. Sindirihilan kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yan mga tuwan. Na. Bang munahin ang intuyag to, janji sintuhan. Beta sin nabi kato. Beta sintuhan na parman niya, beta sinabi hadis niya. Tadkhulul jannata bisalam.
pasurun kau sintuhan suwaw. Maita. Ing kabuhi mo, al-amnu wassalam. Ing kabuhi mo, bukon halawang kalingugan, bukon halawang pagigil, bukon halawang pagjangki. Sa ing kabuhi mo, halawang kasabar, halawang pagpatiag, halawang magad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tayan Tuhan. Saru khairun nasi linnas. Diagpakan siya sing karayawan, marayaw manusia, papagkahin niya manusia. Nainda siyo yan. Hamunain niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, uno pende takatutan niyo. Bifadli hajal Quran. Hasabab sindayaw sing Quran yan, pamaugbog nila. Nalu ridallahi fiddarain. Nadawhat nila usog babae maasbata buhi ibang patay in puyag sinallahu subhanahu. Magkagunahan kita niyo rayaw patuhan imbuhi. Magkagunahan im patay, kato taniw karayawan, tuju pallahu subhanahu. Nariadi inin kaka nato karayawan sin kita niwang nato dialo po ning kabayaan sin Tuhan. Dahil nga sabab diyan, impamung kato taniw, si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'arullaha khairan. Fa'arullah fi anfusikum khaira. Pakitaan niyo. Hagin hawabaran niyo. Insa rayaw-rayaw pagtuhan. Ay niyo na pakitaan na pagkay niyo. Insa rayaw-rayaw. Sa gawa, pakitaan niyo sa patuhan. Inatay niyo marayaw. Inswara niyo marayaw. Inhibal simpito ang gauta niyo marayaw. Bang mabihad tindagbus. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, makalamod kita niyo mga sila. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sa bunal tuon, palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga bariman usul gibang mariman babay. Hasabab siniyamalan nila yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sila yan. Palamurun si mahasut si mahatinggi. Allah subhanahu wa ta'ala. Hajannatul firdaus. Murah-murahan. Pangindoan na to. Bang mayan kita niyo makalamod. Hanasabutin to. Aula-aula na. Uuhon na to, injasad na to. Uuhon na to, inyawalihan na to. Pataalukon na to. Pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wang kita niuri na makatupad sininang nila. Bang mayan maurul na to. Sabab amod tinipapaurul kato taniyo. Sin Nabi taniyo, Rasul taniyo, junjungan alayhi salatu wassalam. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad. Wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.